ꯑꯩꯅ ꯏꯁꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟꯁꯤ ꯆꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯗꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯩꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯂꯥꯁꯇ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯃꯦꯠ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯕꯤꯅꯤꯇꯥ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯑꯩ ꯍꯟꯗꯛ ꯅꯤꯠ 2018 ꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯣꯞ ꯇꯥꯖꯕꯅꯤ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯋꯤꯛꯀꯤ ꯇꯦꯁ ꯁꯤꯔꯤꯁꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛ Impact News ki Impact Health Link for a Healthy Manipur haiba program asibu miyeng tabiriba mayambu ahanba maktada Joyshree Usham na taram nokchari ngasigi Health Link gi episode asida akoina pujarakliba topic asi surgical oncology cancer surgery haiba sini hiram asida takpi tambina bagi damakta Impact News ki studio da lengshin juna lairiba expert asi miyam da shak takchage Super Specialist Dr. Lourembam Sunil, MBBS, MS, DNB Surgical Oncology, Senior Consultant, Department of Surgical Oncology, Raj-Medicity dagi. Dr. Hanu taram nokchari. Dr. Ngasigi topic asi cancer surgery haibasini. The surgery tauduna cancer lying basi magi lying pathap amani. Duna ahan bada akoina cancer hariba lainazi karino haibasi yam manung channa Khanadringaida surgical oncology haibasi karma makhalgi surgery no masi general oncology ga kari khenabage amasung surgical oncology gi scope se kadai kadai da chanbage haibadu doctor na kharsu gaina thambiyo fani taksage akoi gi cancer gi lying basi akoi gi modality makhal mayam am lei samna haibada akoi gi mai yaraga cancer gi mai ko hana no hona ba aduna radiation treatment mayamna radiotherapy harga su khangna ba aduri khara mana akoi gi cancer cells bu hat naba akoi gi mahik khana naba chemotherapy kapaga tawusina medical oncologist na medical oncologist na tawi surgical oncology habisina ngisai gi cancer si hor ingai gi stage ma sandoktringai gi matang sida akoi gi maru phukna surgery operation tower lokthokpa asibu surgical oncology gi scope trai okay ado cancer haiba laina je magi lying pathap chathabada karamba kano treatment process sigi modality me amje karamba oina lokhalaga siznagadage cancer dugi matung inbra masi cancer gi matung ili cancer anambada hujiki haribse ahuma khu ki radiation therapy surgery aduga chemotherapy usually changalle ahumse aduga cancer ama sida su magi stage ki matung ina ahumak loin changadra natra surgery katrani yagadra haibu matang tang le Masidi sida surgery na hana tawgadra natra chemo na hana tawgadra natra surgery tawmatung chemo kapadra mai yagadra habse masigi decision se tunganba oncologist specialist either medical oncologist bu ore surgical oncologist bu ore radiation oncologist bu ore moi ohum sina punchin naraga patient amagi masigi khwaidigi phaba treatment se kaino ogini hanse decide to asina oncologist ama gi decision sina miam gi chumnagi general doctor amdagi khenari se senior khenhanba ado doctor na panbihiba atopa treatment method chemotherapy kumba dagi radiation therapy sigumba je pangthokpada mai side effects su mayam lai habazu mayam na khangnai ado hozik surgical oncology tawada kari side effect laibage ha chume surgical oncology gi da side effect haragadi magi basically ngisagi functional oriba organ habidi suppose aina ngasi
kidney cancer ma tawge habdi kidney du lokthok patare ko adu jona kidney labok phob kidney je miem da ani yawbagi amma lokthok matung da kidney amma sina function tawba ngame kariyuma matam da kogi already kidney se hana degi yada ba miem oragadi kidney amma lokthok par remaining kidney lemhori ba kidney sina function tawda sungam da yawi adu jona masigi side effect haragadi ngi cancer gi cure laying na bi hona bada kidney se lokthok kidney gi hakchang gi function wat pa asmain tawba adu degi khara mana operation tawga matungda cosmesis ke ba samna da mi nupi gi breast cancer gi da lokthok ga cosmesis ga problem adu degi operation matungda ngai naba adu degi ngai healing da fibrosis ka tawba adu manungai taba khara side effect the doctor when tajabada cancer gi surgery tawbose it's a major surgery mung ta like 12-13 hours tangna tawba yamna aruba surgery makhalamani adi mamangai dadi traditional approach hai tare adu dadi lenghai raga tawbani na i su mang mukhot pa adagi magi tumor part tu khadang adu lokthok pada magi lymph node kari kara atop pada su soklak padagi konna surgery loirba matung da patient ji kano paralyzed kuma oiba mai mobility da soklak pa sigumba side effects atai mayam lai haina ju akoina taje aduna patient sing jina cancer hariba laina budi magi surgery tawbada magi laing pathap ta side effects myam phamgadoriba anaba mayam do khanbada adudana hena kijabadongna phawbadong tawi doctor adu hojikti matam ji yamna advance oi khalaklabani na surgery tawbada yamna advance oi techniques na raga patient sing jida mogi anaba pain level hantan ba the recovery rate se phagat nabagi technique mayam lem do male akoina khanjabada adu sing matang ju doctor da khara haibi chome cancer operation se cancer ka tegina tabda chumna gi channel surgery su do hojikti chakhola ki matungina len da gi mhota keyhole surgery na kogi chum traditional sang na lembe mota kogi 1 cm 2 cm muki size da pin hole chemaga madu da khulai thazil laga laparoscopic surgery akoi samna minimally invasive surgery hani asi tawraga tawbusu yare cancer gi surgery sida cancer surgery su minimally invasive surgery su tawbu yare adubu cancer khudima huziki minimally invasive surgery habde ki whole surgery sina hek oiba yada play huji wokta standard oina all internationally akoi studies myam sina minimally invasive surgery laparoscopic surgery sina yare habse akoi gi colon cancer habde akoi gi large intestine akoi gi thibong thirin haibata adu gi surgery gi dedi masi equally akoi gi thani gi traditional open hangdo ga tawbase asine ga chamana ri haiba proof tawre ki hole na tawba ya ki hole tawba chamana yana adu ga atopa surgery some masinga gi surgery adu ovary surgery adu gi pancreas gi surgery masidadi traditionally tawbase asijine hena superiority hadi make marafukna completely lokthok ngamba ki hole da ngamda aduna cancer gi sumatung lese ado doctor india gi ni yengmada di breast cancer jina khwaidi wangna lei haina akhoi research tawda phangjai adu manipur da di karam cancer je yam common oi ba manipur gi akhoi gi 2012 2014 gi ICMR kano gi se a loss of cancer india sida phong big report ke matung na no pa da khwaidi gi maximum oi se lung cancer adu matung da akhoi gi chakhau gi stomach lai re adu gi nasopharynx adu gi esophagus ko foot pipe haner se ko asi cancer je common oi adu nupi dana hoji high breast cancer common oi adu lungs cancer se jo dum common oi aduga cervical cancer adu ko gi angang khau gi machin gi cancer se moji cancer common oi aduga as a whole india ga northeast region ga scenario ga yengba matam da thyroid cancer gum se central main india da di kya irrelate ba north east zone ko hilly area se na kharam common thyroid cancer masi gi maram di kari oi bizan masi exact cause se khang de adu bu usually moina have obi aba khoina thajanai se ko gi hilly area da ko gi iodine deficiency gum zone se sumna kolo chu lai aduga kano su lai cancer chu lai okay ado hojikti kano thum da zo iodized salts phangabina madugi aduna the factors exact cause se kuji pukta khangamte kai gi adagi cancer je magi makhal mayam lai gre ko doctor kano stomach cancer bone cancer blood cancer throat cancer doctor ne pan bikre mayam ado cancer je kari degi horokpano si khara cancer si kari degi horokpano se cancer ki matung su ile ado in general blood oina high badadi akoi gi
genetic ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯗ ꯌꯥꯎꯖꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯃꯁꯤꯅ around 10 to 15% ꯒꯨꯝꯕꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦ then ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ dietꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ tobacco product ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯟꯖꯥ ꯈꯥꯏꯅꯤ ꯀꯟꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯅ oral cavity lifestyle habitꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ alcohol ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ smoking ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ lung cancer ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯅꯔꯦ common ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯂꯩ then ꯌꯥꯝ common ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯧꯅ asbestos ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯁꯦ insulation ꯗ wall ceiling ꯗꯒ ꯌꯥꯝ common product ꯑꯃꯁꯤꯁꯨ cancer ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ environment radiation even ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯤꯗ UV radiation ultraviolet radiation ꯃꯣꯏꯁꯤ skin cancer ꯕꯨ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕꯗ ꯊꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯀꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯦ ꯊꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯁꯤꯒ ꯊ꯭ꯔꯣꯠꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯣꯉꯥꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ throat ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ layman ꯇꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ common ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯕꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯥꯕꯅꯗꯤ throat ꯍꯥꯏꯁꯨ thyroid ꯍꯥꯏꯁꯨ ꯍꯦꯛꯇ common ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯈꯟꯕ thyroid ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅ voice box ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯣꯡꯈꯠꯂ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯈꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯨꯝꯊꯔꯞ ꯂꯩꯔꯒ organ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ throat ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ khanaw express horpa akhoi khanaw gi adudagi voice box ge asigi marak ki jaga amne khenai mas doctor na panbi hibada akhoi lifestyle eating habits na zu cancer oirpagi kano cause factor ma oi hai adu akhoi gi notice from da hairaga akhoi ngari kumba fermented oiba pot se yamna pamgai ngari kumba adagi hawaijar kumba adagi smoke maikhuda yairaga nga yaiba kumba smoke pork kumba haraga zu sigumba je akhoi gi traditional oiba akhoi gi indigenous oiba chinjak ni aduna cancer nagani haina chinjak ji pura thado haibdi yadabani na cancer dagi ngakthok ke natraga masi kano na haloige haitarde kari kari khongthang lokhe batai hoi ngisagi ani thom kumjage amana ngisagi diet akhoi northeast main central india ga khenaba diet sina cancer ka kya mari lena ma sunga aduri akhoi na masiti kamaina ngakthok tage ha sunga ngisagi diet somna panu gi smoke meat usually akhoi gi kano da hilly area da akhoi gi chingi chinau adudagi nagaland moigum kamain moigi tradition da sa si akhoi gi moigi makada dum mai horaga mathak tum kuina ya leibes nga yai bu su salak tini ka nga yai bu su khitang challe du mainly du huziki meat se asida tawse moigi smoke muski ta yamna carcinogenic oiba yam yawba adara moisi nasopharyngeal carcinoma na akhoi gi naton chor holapagi mathaki sida amalai jaga asoi common oili masigi smoke meat sisina akhoi gi stomach cancer gumba chakau ge cancer se asisu hingalale hawaijar gumba ngari gumba na fermented kano sina hingadam basi exact data mukti leite adu asu comment tabudi kitang lui adugi kamaina ngathok kadege habadi bujik chi sum chakulab ni na sumaina meat chargo smoke meat nataba asuma khara adudagi even meat masu akhoi red meat white meat red meat asina akhoi gi heging badangang ba adu beef gumba adudagi akhoi gi nganu gumba moi season cancer thon be chang le adu white meat akhoi ni sum ngi nga gumba hoi nganu su white gumba akhoi gi kano suna even fish gumba akhoi gi nga gumba se moi white meat la moi di cancer thon de chicken di white meat chicken se kano ne chicken se su akhoi gi boiler gumba kano gumba se white meat la kani aduga kano sina akhoi gi maitai en haitare ne chinggen gumba sina mu kitang kano changsale red meat gumba da yam nuai je doctor matang aswai da break amta lojage break ki matung da doctor ga amkhan na wari sana duna surgical oncology ki matang da amkhan na khana jage break ki matung da amka hana taram nok chari doctor na break ki mamang da akhigi chinja ka mari leina na cancer tol pa ya bagi kano matang da thambikre mathang da akhoi na doctor ki khangjaning basi cancer ji mai pak na laing mangam labara haibasi khangjaningi hoi cancer si mai pak na laing mangam ba haibasi magi karam kanda akhoi na diagnose tawi karam ba stage ta no adugi matung cancer anamba stage 1 2 3 4 and mari thona khaidoi cancer 4 stage 4 habdi ngi sai cancer se haksangi kayat atnamba da sandokre haba masida di akhoi na cure si ngamde aduna akhoi gina laing bagi pandam se mane hingi mai matam se punchi si kyam khara sangdok pa yabra hingai matam se quality of life di pen na ngai thokna hinga ba simana aim win tawi ado haribi stage 1 2 3 days ri akhoi gi curative masi laing bangam na bagi pandam noina laing
1 2 the stage 1 2 3 ade doctor maming makti medical term ni khangjadre ko do stomach cancer ko muzi na buju horok paji khang khang di hai duga dum last stage 4 de khudak ta dum diagnose to wa du tha manga taruk lerga sibagi magi eba adu maina adugum laina je thaina di maina mamangai di main torami hai du hojikti advanced technology layer globani na adigi akhona tajabada cancer gi lamda research to wa si yamna thui hai si chumra lam rai de khangjade adu hojiki leiriba phibam sida kamai toge adu doctor na khar thambi hoi stomach cancer si magi behavior cancer am cancer mo sumana te akoi gi thyroid akoi mamang da hijik thyroid cancer gu masina yamna faba cancer je sandu oga su iban chahi kun hingam adagi masinga gi cancer pancreas cancer shina akoi gi kitang e sandu ke akoi gi tha din tha tar po gi survival se utmaina leiba aduna cancer am ga sumana de aduga hujiki advance chocolate pa se na mating oiragadi akoina nganna detect to ngambagi khudong sab khara leire samna habda akogi breast cancer se European countries study chahi nifu dene yankhai gi mathaki no pising che akogi chahi gi mammogram aina tungan ba x-ray makhala ma hek lawraga early stage da detect to no hona ba masi mammogram dai tingai matam duga huchi mammogram la amatung screening program dai na matunga changdam na ying da akogi breast cancer dai si ba se akoi 30% rum handale adu Indian scenario akogi chakhalagli ba developing countries hai tare ko asida ni mogi sumaina screening program che amta leita awareness su kitang wat ba adu duna kitang wa le adu ban ni sagi stomach cancer har kana stomach cancer yam common noi ba akosare Japan go Korea go da di moi di endoscopy to early stage diagnose to ba akoi somna kandana adu screening program do leita ni na puk nare puk khangkhale he yengor gadi already sandu ga hekta lemba aduna kitang wai the doctor is Manipur da cancer naba patients mayam lairi adu Manipur gi oina yeng bada ji cancer pumna magse adum Manipur da layeng bangam labara natraga mapalom da chatpagi chanabi amasu leibu dam tawi doctor si matang da khrat thami Manipur gi cancer care gi standard se yeng bataraga de khoi gi chahim da cancer detect to jiga cancer na sian ba khoi gi incidence to mortality ratio hot pan tam da around 20% gum lai 20% surrounding akhoi gi northeast neighboring state ko Nagaland Mizoram moitana 35 to 40% gum Delhi gina se na khan 10% gum lai ne adu Manipur gina Manipur da su loi lai ran bana surgical expert lai radiation oncologist expert lai medical oncologist lai hemato oncologist lai adu da sori se akhoi gi health care provider da su gi su tar tai su sore habadi akhoi masen pau pau na da ba under one roof ta lair ga discussion gam da ba aju degi patient me am gi su akhoi gi Manipur praja gi su head cancer ni haradi fajana consult to dum hekta ai ma pani yengor ge hnek ta satpa adu ai gi wakhan di Manipur da su adum standard of care se adum laire tangai phadana leitaba case study adum akhoi na chun ma pandam chaloi ne advice tawi adu leiba case study adum Manipur da dum naing bangam en khalai the doctor is Raj-Medicity the senior consultant on Libiribani ado Raj-Medicity the cancer gi layeng nabagi da makta hoji ki hariba medical oncology surgical oncology doctor laser to radiation therapy pina ba atai magi layeng pathap mayam je under one roof mayam je piraga patient je pura phagat han bangam ba magi depending on the stage adugi facilities je kya bok advance oibage have this doctor Raj-Medicity is a nauna ina join to bu ku jadri ko adu join to matung da di department of surgical oncology se hangare adu aina mogi managing team da suwari sanap te mo su tam na expand tong na budi honari adu da Manipur da SS oina institute am da makha da pull up base kuji bokte yam kan ngam na driba adu tam na future da su dum ngamakani ha thajai one room ki makha da lega pull up discussion tong raga anabagi best treatment je masi pi ngam gani jai thajaba the doctor zi keno surgical oncology keno si the specialized oibani aduna cancer gi surgery cancer hariba laina je si the surgery pang thok tar di su ya da ba adu karamba makhal gi cancer da no masi surgical oncology da karamba surgery torga karamba cancer si laim ba ge have the solid organ and high up na
solid organ akoigi cancer haksang sida akoigi solid organ habamga fluid hadi e gumba cancer sida di akoi surgical oncology gi role ite moidi chemotherapy piraga medical oncologist na lying surgical oncology na cover tawri se akoigi khanaw manungi cancer ngasagi akoigi burst box ana akoi ni hainari ba akoigi cancer digi throat cancer thyroid cancer breast cancer gallbladder liver digi akoigi intestine thidin haitare ko adu moi cancer nam su line gynae gi cancer akoigi ovary angang khau cancer moi surgical oncology na lai Doctor Zaki mamang kano mamang da question je panja khare do amka na hangjagi kano general kano doctor surgeon mayam leidana ko adu kano surgery gi doctor amaga oncology surgery ga kana baje asi kitang thambiyo doctor adu chume surgical skill akoigi operation tawba len ba kakpa kamai phochan ga je chumnegi surgeon any surgeon either general surgeon or specialist or adu mane surgical oncologist na masidi da tungana specialized ga masida da only in depth extra training wena tawbi wani adu general surgery na akoigi surgical oncology da already dedicated tawrakan da operation tawbasu kachu adum chanai tum kachu kaide surgical oncology na tungana masidi tamul samna habda akoigi thaina matam da akoigi some hotel sang da akoigi hotel phambiri ba ini duna dum cha su lon ba paisa su laksan ba adu order tawbale fast food kum da changa kana order nami na lobba adu degi ngisai thungi ba mim na tawba adu mana service tung to adu mana tungana isbelai tor ko wani adu pai pati adu pai ne adu tungana sida tammu ba hatar okay the doctor cancer na nare haba tingna ba lei ba taraga di karamba doctor specialty de chat pata kano medical oncology da hana chat kadori bra natraga surgical oncology tana ne so khwagi akoina khwagi luri se akoigi cancer ai je cancer gumba male kano apum am lai kano haksang da noi tre na khala matum da miam se doctor ramada any doctor am da tana bi yu physician who are moina yenga kan moi chingna bla di tunga specialist da refer tor kan adu khwaidi luri jidi isana chingna bla kan da yeng thoken khan da ba khogi ai ji cancer or madra na ki da sum losan ba asi khwai gi phatta ba kan ne khogi masina unnecessary treatment da delay ta hola ga cancer se stage delay ta holle adi last stage ta yad kan la pa masi ngallingai da dum chingna bla di yeng thopi ga dawni ngalna yengi matik lying ba chu lai the doctor zi cancer hariba laina se asi lying ba da expenditure mai paisa di kya mo chang bage approximate base haibda loi cancer ke no cancer ki matung ile du cancer ka stage ki matung ile cancer se early stage ati surgery ka torga lotion ga ti paisa yam chandra adun tabida stage 2 3 ga adi masi chemo se kap ka ni mai jira ka ni chemo gi expenditure tungan ba ati all treatments around 6 to 8 months kumba lai adu di expenditure se yam lai aduna cancer masi haibda kitang dilui do masi my expenditure je yamna wang banina Raj-Medicity da cancer patients singi da makta any special discount or any consideration like Raj-Medicity da han mamangi week ta koi OPT free adagi OT free koi week am tok ja adu da so koi myam lai cancer oina oipamak yaw da so koi cancer ne na chingna jama pakhat me na han koi gi to or gi na tab da koi kitang chaun pongkot pa myam as lai koi dum free da dum loina surgery tok jaki yam nuai ji doctor ngasi di discuss tawna topic myam la ga juma tam je loisal laglabani na aroi bada doctor na ngasi topic asiga mari laina na myam da take home message ai paujel bibiram aina pijaning pa pauzen di isa da chingna ba lai di cancer ne na turga su kem no chingna ba lai ga di madu lotion bigano nganna any doctor amada any physician cancer specialist na turga su amada yeng thopi ba aduga chingna ba lai tana masi han ngallimatik yeng thoga di ngan laing ngamba aduna masi lotion bidana and specialist na trasu dum yeng thopiu aduga masi myam namukna thing na phone ase cancer ba lenas yam nungai je doctor na dong gi chila matam kai thopi duna impact news ki studio da lengsion duna cancer gi matang de yam na kumna thambi khre
ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ngasi impact news ki impact healthling for a healthy manipur hariba program asi matang aswade loisilakle mathangi chayol da laina topagi matang da doctor topama pujaduna lakke haraga miyam dagi kainal naba yathangni jari